ni tātou talo, tātou Lesona. I ia lava leo whio le atua ni tai au, whaftai lo lofa ma lo anga lei, maua ai nei mawhtanga fia lo Sabbath. Leitu lao le awhia ngai lo e karesia ma se Lesona, ia whapenana vi ia lava leo whio, whatasi mai lo anganga pa ia, mai se foi basena whanau iti, ia iai foi o whamianas mātou whanau. Ia lava oe le atua le ne tai au, lo swafa pere Yesu whaftai. Amen. Iloa mata mo fiere whawhiringa le au sare ni Sabati, nau lau angana fia foi, nau le fiere whata alofa tu tātou mawhtana, i le swafa mani malo i se periso. Ta alofa le ainga le atua. Ta alofa. Whawhai le atua, le ia wano o maua, kai na tūlai lo nguma ni Sabbath, whawhai la na wauna, kai tai mani, tūna kai tai le Fiona Alaska, maka te limu. Ino la, wa mai dorea wano, ke ea kuri kai kai auwha, o lawa o ua mo fasta sinona. Apipira. E bebe ia mako malanga mai. Mori mau, kulawa mori mau, pere mori mau, nere kai koe. Ia o leo o koina, mai lea wanoa ia te au. Ia lea tua. Tato le sona nei Sabati. Te loa le whaamoi lea o tato mai whaatasi. Te watu lea le tua le whaamoi. Ia o leo o whaatino atu nei Sabati. O le Lesona tātou, te manao lilo tusi o ngangoina. O ai te tātou Lesona. Manuela se furma le waru. Ia ni te mio lea tātou. Ai atu ai. Tusau le tusi adea, Manuela se furma le waru. Io lei ai tātou Lesona ni Sabati. O moa se o se furu ma le waru. A o le whai uku lea nunga tātou lau papa. Whai puiwa ma le se furu. O ia te manao e maua e se manatu mo tātou Lesona. Luhi iwa ma le se furu nunga le screen. Whai ue o a kif tātou whai tau whai taski ia. Be not afraid, but speak and hold not thy peace. For I am with thee, no man shall set on thee to hurt thee. For I have much people in this city. Pai mo fira manatu me Sabati o to Alaska or Northwest. O loo ia te oi Ieova. O loo ia te oi Ieova. Ma e toatele foi ona tanata I nei. That's the reason why we got o mai ai. Malama mai foi tina mai uta. Mori mau o rei ai ka maka le koe I Alaska. Malama mai foi mātou mai lo, mori mau o rei ai ka maka le koe I Alaska. A le o tātou fia vatas. Amen. If there's a lista fai ai foi si usosias. Mana tau atu ia te oe, o oe o ni stangata le atua. A le upu rea le atua mo tātou le Sabati, ma whau ai oe mahau I le neiva yasu, ma yasu whau rea tātou au ia, se olo I ai le atua ia te tātou. Why? O le ai lor whesiri. Why o wheta leia I le atua ia Paulo? Like this. Mana tō whai Paulo, remember Paul? He was a bad man. Why did Jesus or God say these words to Paul at this time? Vai Paulo there
no mai o fai atu le tu ia oi pa Paulo. Au e te fifi. Wai o whetara ia, ili tu ia te oi Paulo, au e te fifi. Amen. See, God just doesn't do anything for accident. Just because he feels, no. Ei, ai mafuanga. Au e te fefe oi Paulo. Ai kaukala. Au rea. Don't hold your peace early now. O kau rea fia kaukala Paulo. Ai le fia kaukala oi. Ai le fia failo kiki. E mafu mai wa e fifi. O ei me wa e fifi ai. Maybe that's what's going on here. And God said at this time, Paul, be not afraid, but speak. Hold not thy peace. Don't talk. Don't keep quiet. Don't hold your peace, but keep talking. Amen. For I am with you. Amen. Fesiri tato le faino fia tato le sona pupu foi tato le sona. Fesiri told fesiri. What is happening here? Fesiri luna lua. What is that? What's the second question? Why did he say this at this time? And third. Oriari tali. O Paulo. Si e tangata. E manao le wa vatu batanga le tuni mere ya tirato. Ai esi ari me o fati watu. How did Paul respond here? Okay. O dera tato, o tato tusi le tato Lesona. Nga luenga se furu mane baru. Nga luenga se furu mane baru lea. Tali ai fesiri mua. O le alu mea lo utupu i nei. Okay. Fai wa mauro tusi na mai seamini. Amen. See, we know what's happening here. Sabbath nei le whaakuga koe karisia Fairview. Au i. O le whaaku e paule e karisia Cornito. Amen. So e le hata i le whaaku inga o Cornito. E le hata mo tātou foi Fairview. Fairview, Mount View, mo tātou Northwest. O whaaku inga le karisia Cornito. The church of Corinth was established here in Paul saying, no, ringa le whaamarang, maranga no lua Paulo. Leo o whaatu ai le karisia le Cornito. Ai, na whai ngofi. Na whai ngaka. Yeah, we can find na whai upu muas. Ma le tolu, whai mua se o le tolu, whai tau i ia. Yo ese loma tangata i utai o manawe. Walu atu o ia ia te la ua. Ona watasi foi o la tu whaiva. Ona fo o ia ia te la ua. Mamanui. Okay. Nere o tupu ia Paulo. Ino o koni. This is basically Greek. Wan kua umaro e lengi. O manu malo ai le malo no fao o Washington o Roma uma papelonia fa solo lobe tai Persia e deni Roma lo o e deni le o le ele karesia le koi a le o pure a Roma. So mind you, these are certain people, but they're under the jurisdiction of the new empire Rome. Yeah. O Paulo, leo ho mai I o mama tonia Saulo I Cornito. Aura tumu tangata fa o Paulo. You know, Greek gods and Greek goddesses there worship by Roma, remember Hercules, Zeus, by uma. O le tua fa pa pausili I Cornito. O le fine goddess there Afereti. Afereti le tua Paulo. The goddess of love.
For mai ni mo ni mau dia, o faso itu. O whare rea I whaita ngata, a lot of people. E afe tau mous in tulo. 1,000 young ladies. Whini tani e au auna, e au atu tā lai atu. Ia maua tangata e foi a Afereti. Au primeri o tupu. E makua ma lusi a mene. Ai la kuka ma no Paulo fie wha kusiro. Amen. Imagine pe o tia mai le Paulo le mo laku. Ina o le focus o le apostol Paulo. A lot of things happening here. Ai ratu tomado. E le sis. Ai maua atu le ungari ile Aquila na Priscilla. Maua le ungari ile o tuli ese mai Roma. Le wakule au Roma. Keep away these Jews. They come over here to live. And they know Paulo me halo e whaku. Ai no. E ave ni tane le no ese. Ai maua ai le ungari ile. Komani tusi. E aru nofu mare ungari ile. O la tau whaigo le whale ie. So they work together. He stays with them. They work together. Ea makari ngani wenga le tua. Haini ngani wenga whale ie. You know le ata ngā si. Le ata ngā oe maa. Le whatu inga le karesio le atu. E yei ngani wenga la le tino tau na whai. E ki kau kue o lima. E ki ngā lue hai. Ale ata lewa mai koe nitu. Fairview na on you, Alaska, whawhia ngā ora ka koe karesia. E yei ngā wenga tau na whai. La le tino. Aia whaia ngana. Whai tau lore, whai upu lo so atu. Whai upu ngā whamini lima ia. Ora ama foi oia de sunak korea sapat simare sapat. Ora uma watu ia ya to me. O mai sina ko simo teo o ni to me. O no tino le o to ko. O ta tino ati tarate te su ke visora. Amen. Every Sabbath. E rei ngata aso pai aso. O reanga nui Paulo ma Aquila ma Priscilla. Vai whare ie. Tu isto. Ai so atu me kara au. Amen. Whakau me ai whanresi. Ai o me Sabbath. E rei misi Paulo. Every 7th day Sabbath. Maua Paulo. Ai whamaire tusi. Whai pulima. O atu o ai. Sila na Timoteo. Oe mo mai lia te isi tūru vai ngare. Ere ngata I aire ngā ruenga lare tino. Ai iai fuere ngā ruenga lare a nganga. Look at this. Ere maure vai mo tatu Lesona. O lo iai Ieova ia te oi. Vai, ai Ieova ia te oi. Mea mua. God will take care of you. Look, imagine this. Paul goes to Corinth. Nei ropo o aia matai le roku. Aia mai are kore ngari ilea. Imagine this. Every Sabbath from Antus, e tu atu ila unga atu iutai. Ai le fia tangata iutai. And what happened? A mai lori atu o ai. Timotema. Masila. You see that? And I tell me to Manatu, what can I do? I am my tangata. Am I there to wenga? Am I there to no? Why? Because God will take care of you. Amen. Didn't God take care of us this week? See, foi de pessoa Pensa foi ele, petausia au e Yesu. Petausia e au e Yesu. Io. Amen. What's that? That's Ale, so filemu penate tausia o a io e tali.
West Washington, Oregon. The next one, I promised that to I'm ready to all I thought about. You see, that's what we are working for. We're not serving a man. We're not serving a church. But we're serving the living God. Amen. That's the God who's going to take care of us, church. Lema fai tatou, ino pore ade, pore ade ma losio, or tai tai, pore fai fi'au, pore to ina. He can do it all. You can do it all, oi tama. O oi tina e te mi, kau fa'e komu, ai whanau, lema fai oi. But there's a God who will take care of it. What you have to do, you have to make sure you commit to the Lord. Ai leo pu Yesu, matai ono, tatu fai tau le promise there le tua. Matai ono, lo on the screen, fai tau I ia. You know, that's the promise the Lord has given me. Hold on to God's promise too. I know why didn't see my so. See, I find in there to keep a body I offer. My father out how Fape fell tupu la talk to the good la talk to the middle fight. I also fire to Yato o Solomona Molona Martin of Fiatele. Now they offer ye pay or touch on now. Amen. Smartest man in the Bible, King Solomon, even him wasn't dressed as beautiful as the grass. Smartest man, rich king, good, had a lot of wives, a lot of people love him. But even God says, hey, the grass has no, even I take care, they look better than King Solomon. Look at this. A fire fat bear. On the fat of winner to the Bible for Noah. Ola my Ileaso. I love winner tire. Oh wow. Just like that. It is seeding air on the fat of winner to air fat to 280. Grass, just like that, finish. Aren't we more important than the regular grass? Amen. But what?
Amen. Ua whāwai ai Fairview. O le mea ngā wina ai, oi, lem. Ta mea, po mora pesa e roa whai koe se furu. Whai mea le nei leo soe. Ko se lo pia lei e le tua e mā rosi Alaska. Ai wa ai le nonena, whai mea le nei leo soe. Ia tili e mwha mā rosi o tō. Ia wha mawina o tō walaulia mano o tō whiwhiria. A wā wha pia no tō whaia. O le ale inga, whai mai e le uwale la. O lona winga, e manuia. E manuia. Pea whaia, ka wha tātou te lewe. Whai mai le maunga matunei a le seira mai. Aua te whewhe, aua te tepa. Nāna mo tō te te lalo le. Mele sabani e Yesu. O whewhe. Wa te pai matani, wa te atu te tele mai e matani. O na whewhe ai leo peteu. Ma moto i fo i lalo. Ai ana tani tonu peteu o rona atua lea. Ele e whamu peteu. Ele e moto i lalo. Lo wa inga Alaska. O sa whakopora i titi atu na tato Lesona le tā ua o tato Lesona. A tono le me whai lalo sa wai au te wharongo. Wharongo whamara peta rina ngā mai le tua. Le anga o mea ngai tau mawha me tau tami i tato. I le upu lea. O ta rina po o whawhonga. Wharongo mane totoa. Kai mei wharongo mane totoa. Nei maua le whamanu i anga. Lo wa inga whai mei aua tātou te whewhete. Ia tiri o le whamanu rosi tātou. Ai sea, ale le wafua mai. Whai mai o i ai tangata i nei. O lona winga, e whai la wainga. O nā rea. O na whia mai leo le atua i atu. Ia whamanuia le atua i la whafonga i nei tai au. Whamanuia le atua i la suma tai na upo le tua i tai au. Ai lawa tua tina. Mai da i ta ua tātou mawhtanga. No maranga mau mai ni sui le mai o tā. A tonu na whewhe i uta. Ne wone whewhe i Alaska. No Alaska. E ni mia ni Alaska. Leo o vai a. O ke mi o mai maranga kua i ko sui lo le i ia. O vai a kule big help. I ngā rui na tua. The last time ne ko a kua i si sui o ko. I le i ia au leo wha lo mwha vai. Big help. Leo saufoi. Man, ni ia le atua. Si vai. E ai le manu ia le atua. So se me olo ia. E fa mai le. Olo ia fa tangata le. Ele ai se tangata. Ele au mai le atua. The only reason why ele au mai was tangata amo na give up. But le tua no whawai tato Lesona lea. Whai putonu tasi. Le no whai tau whaperitania. I follow no wha lunga the screen. Therefore, Jesus says, take no thought saying, what shall we eat? What shall we drink? Or whether we should be clothed. 32. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. 34. Take therefore no thought for tomorrow. For tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is evil thereof. Ain't a promise God there to us. Every day, you know, every day, ore ia tau sina le tua. Ale mafuanga e fa mai vai e ko popone vale se tu lo. Ele pure tatou tai au. E pure le tua. Ai e te ni, e no fatanga ta faina no fi ngai te mi nei. Mo tai au, o ti ai no manai. E ngata o ti ai, ai o ti foi mana fana. That's why tāua le kalesia ko le aina o le whaaturinga o le kalesia ia e tani tonu o le aina i le atu e tausia oi. Lai whaasou tatu Lesona, o le whaaturinga le kalesia le whaipu hono maribalu, ono maribalu tatu ngaruenga anga ono whakapore, whaitau i ia,
Whātu ese mai la tau mau kurea mea. Ona nunu atu e ia o no ufu. O whai atu ia te la tau. Ro tau nā toto e runga o tau uru lea. O te mama, e a fua le aso nei o mau wanu na fesi. Ona alu atu leo ia. O lu atu le whare le tasi tangata matau le atua o iuso le imoa. O so o ane le su nako no whare. Valu. O whātua le reo ia o nai anu. Toatele foi tangata par hito e na whanoko whātua e rātou. Maua pāpa te kuri. Si vai le lea. Vai na lua lua. I e loa oe. Whama roshi te mi whainata. You see what happened to Paul? He's preaching to the church. What church? The Jewish church. Mantua e amako. Le kwa amako le kare le inu esi. And he's preaching to the church. I form They what? Sorry. Fatu yes. Eu tu yes be fatu yes. Esse tui. Amen. Eles têm a tua tui oi. A tui sim. Oh. Or no kwa lofa ya we bakula utu. Fatu yes. We all I didn't know I got. And you see what Paul says, today I wash my hands clean of you. I wash my hands clean of you. What does that say? What was that? He did his part. One more find out behind. And what do you say of that? Or did that one fear? Look at this. Why did God say this to Paul at this time? They were Lord, they are new Paul. Now we know the mind frame of Paul. Forget you. If you fear, I'm sorry. Yeah, Mama, look at this. You have to be strong in hard times. Even it is strong in easy times. Easy times today, no, it's strong. They no manus. Polo sai polo fatto to vai Enele. Se fai tawa tu vai ele just to sing ale ele no way to langa le Paulo. Though Paul had a measure of success in Corinth, we love na yaide manubia Paulo in Corinth ale mo de ngari ile. Guri esse mane carecia ai mo atu ai. O mai sila ele vai com o mai sila no Timoteo. Ai guri esse mai ile carecia fai o fitu o tangata yuso. E no fa o ka fa Mo fura o ka farsa o reta dia o ka mo de ko fai ku valu. Mo foi que rico. Pula sunaco. E aí ka de fia Paulo de Galicia, ao de pula sunaco de que rico. Na fia aí. Ai foi mais um pouco. Ele não tá aí, but his whole household. That Paulo Captiso. Ao Paulo. Mo kusilenga Paulo de Galicia. You see this? Paul, even though they ain't a measure of success, they ain't going to be a teaching on about what Paulo. I'll learn about I man the Sila. Ile amioleanga, malileanga or ya aine kornito. Wa matana fa by So the privacy or the soy for toy lado. Na ba ai no esu and the content to insult that he received. Mare upuia o ia mai utaya. He doubted the wisdom by Munuri. One month of Paulo, that they are not facing of people. Say amen. Amen. Doesn't that happen to you? That they are not facing somebody, that they are not facing si roaru si be fa ku siro. Vai faço.
as he was planning to leave the city for a more promising field and seeking earnestly to understand his duty. Ewi lava o mafofau ya Paulo na sa iri pe ia le tua ina na tuti. Ai whaari mai lea tua ia te ia whaaringa lea mo ai tato au tu. Paulo aua e te whewhe tau tana pea. Don't hold thy peace. O leo te ia te oi. No man shall sit on me to hurt thee. I have many people in the city. Malama lo Paulo whatununga mai lea tua I Korinto. Mausadi ai lana malawina. And the Lord will give increase to the seeds from Luna. E a mai are tuole a wala e tupu maola ina na ngana na whai. Wha malo sia malo tutele ina. Wha uau maaru pesa Paulo feeling ngana na wala una ia. But you see that the mind frame enough one na see the fear of the tua. Ola na au na Paulo na apostolo. He needs some help. God came at the right time. You know, it's not Lesona. It ain't telling me, why happy like this? Yeah. God knew exactly that's the right time to test you. Go in the day to see the fun of it. I am my Lord, I will fit to my Lord, justice, my purpose, believe many for my people. Tell you, Esther, to the Taritonu. Whalongo tantono mapapa tisoina. Waira ia, vaenga lia whamalosi more tua I tengi whaingata. E a mai a le tua tangata, e sui e tangata o te atu le anoa. Te atu le isi vaenga ni utaia. Ki ngāre loko Paulo, ai tatara le kore a moa I isi tangata. Man, that's why, church, be careful with the chance you have from the Lord. You know, o sauni, o vai aku vai. E aí se eu tô, eu que passani ai, no vai puti mai. I thank God, o eu que vai aku isi eu tô le tu mau. But my heart, you know, my heart cries for those who are not here. Let me keep the fearful way, so I wish it. They have a no way more my dear to her. If you look down on your chance. Out in the sea. Okay. Tahu ya ori. Oleh pas punya. Oleh le tentang lagi pun dah apostol pun. Be strong in hard times. Oleh. Pertama oleh apostol. Pada fifia ngadui tanyo ya. Ini sangat tak. Iyo taimi na ngadui ini. Leo ông hai đây tu. Bây giờ là cái mắm nói cái lúc cái gì mà bác sĩ ngay suy đấy ya Simona Peter lúc cái gì mà bây giờ phải có sự bùa mai ông ta lại tu leo Yesu ya Simona au ấy thì cái wa le asu dei ona pone e te mau ai anga amen atono le fanau na uma mare pa mo ma tonga le ona le pro pau apostolo pau o le lave ina o a fefi e le va no mo ia de sini o no fa mo o le lave ina o ngama mo le langi mare o la fa ba pa easy that one of type of that see it's so true why ana no to vai Paulo ele era por ti vai né Paulo ana no to vai Paulo ele fatura no to né corito sabe Kapten vai Noah o fa pouco fo oh yeah ya teta to le ai ngole tua le maule salamu muamua teta yala le mo tato ya so umane ama fo te lo le mo le go tato amna salamu muamua awas am ye tangata le tapan
mauila na le mauna tato lo to bangana ya te tato le ora fatu tu ale tu le au mai tato Sabbath mo tu sa kan tu la fono. Amen. Tato la tu fuele tu apatai. Amen. We don't say myself vai atu le isi vai ngale tato Lesona. Tai tato whako. No o vai aku kai ni. Wa kai. O vai aku pupula wisi. Kai bianga. Vai. Te vai ngale tato Lesona le. Fa malosi mo tangata. Mo le tua I teimi whaingatasi. A te tangata le awanoa. E a mai a le turis tangata sui. You know, I don't want to cover all these mouths because they or the thing, but ene ata ya Saulo matavita le tato malama ye le mafai Saulo fa kali se Saulo Samuel o stau na no fa fia fetaula sai lo le ofo le perfect for my dog le aso ne was sai ese malo ya toi le avano avonisi Saulo tabita suia. You know, there's a picture there, according to picture for inano tato. Vai. E aí foi tale le fatoto o Yesu matai o luz fotasi do caro o auna wicked servants. Mantur matai le e to ini. Vai atura na auna hadwas. Ai atura auna fast tele vai na yena da kiori. A we not to see auna fast for my lord. If I give my only son, surely they won't do nothing. I want to know. I nearly that to the EU or Matai. I fasioki no I put it on Kako, they say Suni. I say I'm negative. Fasioki no. I for my know that this is the same thing more to no you tire. Or the Abatu Loa le Malo le Tua, it is Mado. Jewish nation to the Gentiles, they were all like tattoo, no esse. But even though look at this. The Christian church, they got a seer. The woman has drifted violence from was from a feet. They don't know what the fair for. Let alone the tower, whatever, they don't understand. But God has a last church, the remnant. Same principle there. Na moa Paulo Cornito, but he had to find out the time muli. Te east na torelo le out to fair fini. I learn no for. Later the tono. But the mafuanga like later the tono. Because you know why? Efefi. Toatele tamata le tua e wala ulia I tula se furmatas. E le fefi ai no toatele. Amen. O where to toy far now only for fini. By the baby. And that's why God said this at the right time to Paul. Don't be afraid. Amen. The man of my young tamale. I'm not para ai Paulo. I never had to let to the tamata. Okay, I'm with you. I have people here. You need to go and save them. You know, I've tried to report to them. So, if I don't want to, Sabbath, Ogu, Swassia, Baru, Swassia, Amen. That's what we're supposed to do. Bring people to save. But if you don't want to bring people, all you want to do is sit and do nothing. God's going to bring someone else to swim. Be not afraid, but speak and hold not thy peace, for I am with thee. No man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. How did Paul respond? Mo wai vai mo muri tatu Lesona. Fai pere ngan na bala wina iwe. Fai pere ngan wena na bala wina iwe. What
what did God call you to do? Hard times, be strong. Why? God will take care of you. Good. Vai se futasi fai tau ia. Vai se futasi fai tau ia. Amen. Uma não fez lá e a tua ira e vamos fulu ia Paulo. The Bible says he got encouraged no follow at 18 months. O ka se koi no fai Paulo. Koi fai na wenga. Fai se fulu mo se fulu man to te no me o tupu. E o mai rore au utai e se fulu se to le from tala to no te. Vai nga ina no to le anga fai atu Paulo o mama tato. Ngo mai o ili ko wana. Vai ka ka le na pure de steki. O fere nunga Aceias o le skeke a lenga fornito o atu no o sa o le skeke mori atu Paulo le rire na solitu la fono. Do you see that? O le fa ma no si Paulo fai la ngana a month, a year and 6 months he's still doing it. O mai ale au lotu le anga mori e runga le famsinonga. Persecution by the Jews took Paul to the court to stop him from doing what God called him for. Do you see something there? Jews, court. Jews, church. Court, state. You see this? E o lona fatasi le lotu marimalo o sawanga i. Church and state come together. Persecution for God's people. You see that? We going there. Who knows? Fairview, Mountain View is our only church in Alaska, Sunday long. Who knows? But are you ready? You know, last night we found out to the pastor read that song. But we found my maya. They came in there kakoya. Oh, we live in a borrowed time. Jesus is supposed to come already. You know the Sunday law is supposed to happen already. If I don't want to repress any day to vote, my me, America. Who knows where we're going? The only thing that's where we're going. But are you ready? You know, come to Alaska, leave my family and friend, and we're going to Sunday law. If we're going down here, do you see this? I live fully up. Do you believe God is in charge of His church? God is in charge of His church. You know what happened? What happened? Intervene there too. Do you know what that is? That picture tells you and me
The reason why God intervened, he's not done with Paul. Wait. God's not done with you, Alaska, until he's done with you. Wait. God's not done with Northwest until God's done. You know what? Bye. God's not done with you until he's done with you. Pastor, I hate to be no for tanat. Fa umana na ngaluenga. Ai le fina ngalu ai dia tua. Pa poi tiki ake wa pa. Ai na sila fiere tu ele umano vai. Intervene loa. Manguia loa. Fa mai le tala la fai ya ngaluenga Paulo I. Fai po se furman vanu nga fai wai tato Lesona. La faari ai. E pule le tu e fai umano na le karisia. God has the last word for his church. Oregon, Washington, Alaska, e Kasia Ako. Ino nele o fia I kaku anuena. Le kaka e kako e Kasia. Po olo olo fa I te tulo. I love my brothers in the work. So also how only a Pastor West, Pastor Simeona, Pastor Tony, Pastor Epati. You know, so if I out there, but fear sawa, I took the fafita wishan fantua. Oh, a zuma to as if fantua don't want to go far. We can't go to us by zuma to. Fantua na haida na bela fa. I have a fool. You know, Gaule is her mind's not out there. And all she can say is, yeah, we don't want to zoom. Basta, we need to go to take you to Alaska. Basta, we're going to go and take you to Alaska. Kamaka ora yeila na loko, ile na wenga le tua. Oh, my fafita uri, ola yeila na loko. Ayata to Alaska, Northwest. Anane ai tatou loto. E le fatu se kalselo no lue ni Alaska. Ale mafuanga na mana ule tu fa mana tu ya te oi e pure le tu fai unga ora e kalsia church. E tau sia le tu oi fa malusi oi ile tu I teni fai ta fai pele na lue na vala wina ai oi aisia o lo ya te oi Alaska Ieova. Amen. E iai foi anu tangata I nei. O fair, where God leads us next, who knows? But leave it to God to lead. Manui ai Fairview, manui ai Mount View, ai mai se le ngani wenga le tua. O le asau ni tato talo, fa ibu ai tato Lesona ni Sabbath faftai le tua. Ni ia lo fio lo upu sa mato susui ai ni Sabbath. Ia whapenanga lue pero anganga pa ia I loa kalesia. Ia lava oe, o fawanga,